wang sidom ten Manipur gamsunga May tarik thum kumsang nila som nila thum ni kwa kipanin zalenam ki ka boina kimnei ta soda in hichihin ade sena thenglang mi ku ki zo nammi te dingen genthei leng vaina kimnei ta honglong tan tuni May tarik thum kumsang nila som nila li ni khu hi kum khat alhin na hitai hila tuni chan gain phatlang manodi ilovin boina chachi zom singin Jia chu Karbi Anglong Unao Forum ho tohgon noija ade sena Manipur gamsunga cheng nammi ten dinga Taokhomna kaman khoma hin hiche Taokhomna keman khomna a houlimna chomcha chu hiche video hi hin kivet sa hi tuni hin ka ki pamong mongen chalai mona Manipur crisis review a hello le why for what to say dinga. The problem in Manipur is a war between evil and good must win. Till seal till follow. Hichicha hin till pajan azo dinga hin siya dinga jana sata apat eladi wahi. Dihi dunia heka say no mahin. Pati leka buting lasim daw din samna par som tum lesegi chang som ni latum som ni lelin hin ga simite. Pakai wa ngam min kalason te hin ama de lama chuan pa cha pakai na pu de hi je hito bang mi chu huta jong le ke tal he lo dinga hi aji chaman aku na pati pakai atu jing jinge keima ka chapan la ya pat tu ko pat geyen midi don lo wa ki koi lam ka mu ka pui acha te ku do apan lam ka mu pui patinen ti ti te sim do patei bo pi han lam tu ne ai houlimna diu chu lam ka hon hen pi dung zu wa hi Manipur crisis tihe ahe Manipur hongki boy pat na chanang oi hon jong heaven 2023 May tarik thuma hongki panain hichia hong boy pat na azi pi pen ta chu thu chang khana sei dinga community ki muda tu na ji a hong do ai community ki muda tu ting le agam pheng pom pi boy a hi ahong spisu chu 2023 May thum hi jong le amutsi ki tu chu kum tam ta analu na ai ki muda tu na chu ke ngai na thu chengai fel ngai he tu ne ai tau na diwa ka se no mu chui pam ti le patinen community ki muda tu na lung thim che pi ho vai hom na ai su mang pi na di vai tau di wa kan sei no me ai abana ka se nom chi pi ham ti a he le iboi nau hong ki patna azi chi pi ham ti le government failure he government in a part cha chanan tu tang hen lang hele chan ge chi ge lo ding he he chalai ta achun vai hom di ana hen lang hele government chana fail he hen lang hele he cha hi chan ge ya hi til si so lo ding hi gamsung vai hom hon dan di lo wa vai hom wa til si support kha ti ngole innocent ho chun thi la man na tu ya he teng la athum na iboy now kasi nom chu 2023 May 3 ong kipat masanga pathin lang I hall po vinay politician ho chun I ho e hilovin ama ho I hil po vinay leng ho anga tu se a hiti a hipoy hiti hi ke hei dan diu a hitapoy pathin mi te chon dan dai poy ti e ho mi te la ajong ana lo di a chu imit nu hi ana thima hi a hin tu ni a he bible ai sim bang wa chu pathinan mihim step chu ate tu hi ti banga chu iki hei na lam chu ate tu pi ya hi mon kan a chi ven a hele mehimin til zo si agong in amawang pathin lung de ya ki gong bo chu ki phut te ting hi che chu tu ni ai e hon jong 2023 May 3 a ko na chun ka sei poi amasanga thu ka sei he chima sanga chun mit ha saw na an nei lew hen na pel do te yong mai te hi ti hi kagel ji a kagel kho ji a ka se hin a de na to Karbi Anglong asam ga ma jong he tua he chi ingai sat ma jeng hi ti yong hi e he do so ke nei tu ni kum khat len na ilung nat pi vin pu nat pi vin ke yong pha ten hoi lai a taw na ngai chati ti teng la kan kai mut pe na ka thoven taw na kamangin mit le long en taw na kamangin mi tam tai nei chi san tawen February tarik
Git 2024 government record dong zuya. Hiche dong zuya chive na hele boina zi a thile mantu hi mi zani le somni avaltan. Tingla abana hi akimavo hi mi sang khat avaltan. In tam ta insang segi walam ke hal ratan khutam ta khuzani wala ke hal la in akisusin mitam ta the in 60,000 wal he displace in yom tavin tengla ho in tam ta ho in za tumle som gil le gu akisuse akivose ke hal si om tan tengla mi tu ni chana ki mudo lo missing hoilaya ham along zong ki mulo mi som tum wal jen he omin tu ki kala February tarik ke na kona ki kala jong mi pachom pi et hinalai mi sa te ho jong et hinalai ai hiche he accurate hello in roughly bo chu kahin si ai le chit talom lo ma e chuma ba til si tu jing he tu hi jong le avai gei poi pati ni hol le pati nen ei pan pina lai di wa hi ti hi kan se no mi ai pati nen ei ki to pi di wa hi pati nen ei pan pi di wa hi ei pan pi the na di wa chi pi ham til li kahin se no mi nai ama sa pen ta ikipum khat no hai nai ikimai luteng le ke he thim no mai ilunggel ha alet ngai nai kipum khat tingin ilunggel aneu thei wal sing nai ikipum khat na diwa chu ema apa chu tupi pena igela hi le i ke ikipum khat thei lo di ai kipum khat na dinga ma sa pen ai ki unity na diwa chu krista mena ikipum khat di ai ichia chu dunia hi iki unity na diu chu tupi ta hi ti ka sei no mai tengla abana ka sei nom chi phamti a hi le azwa ka sei bangchun the crisis of Manipur in God's point of view is evil and good. We need to be on the good side and fight against evil. Let dia chutunia hi til di lo fight against evil dio hi ti hisin che no ma hin abana che gamsung kile do ni kiding le ki vai pu na e ho adinga jong atum be nei ti na diwa taw ne man dio hi. I study about Meghalaya state, how it came, and they started their movement, peaceful movement. They were talking about we are hill people. If we continue to live along with the plain administration, we will not be able to develop. Ikan to tayo di wahid. It's easy to nihon ng tilkat ngay to. Hechipana chang ngay to wa ahile. Ayla statement ni chipi sa data matile. Meghalaya. Meg means may ball. May bol jam na ti dai ya che may bol jam na hang chu ama hon statement a sa wa tua ka ma hon sa ta khang to ai tai unity agel kho je wa che pau ke to lo hil jong che ke to wa state khat na ki vai pujing the wi ai ama ho unity dan che ka ve la picture che hoi ka sa ya che ka hin se ya hin ya che tu unity de ti wa ai le lung ile sa ngai ti tu do la che ka ga se ai tengla bana ka sei nom chi phamti a haile thudi avai hom na om theina dingle cham na om ki theina ninga taw na iman diu thile man tu ho dinga taw na iman diu mitam ta thile man tu ma hin nu mai ki sia ke chang se a ki bola hita banga chu vet sit na ki bolo ma hin hi chi ho jing jong chu tu chana justice thudi a thutan na mu lo la hi chia chama ho dinga jong chu taw na long lut ta iman diu hi chule divine guidance I hola ngai chia divine guidance I hol na diwa dilli kan sei nom chei phamatile pakai chikisel na take the Lord as your stronghold or your refuge. We need to take refuge in the Lord. The Lord must be our protector. We need to run to him and then seek the Lord, call upon him, trust him and wait upon him. Sometimes we are so hurried, and before God's solution come, we make our own solutions. And the solution become the problems. But when we wait upon God's solution, he may become a little bit late, like he came a little bit late raising the dead man Lazarus. But for God, nothing is too late. He can raise the dead man. When we try to make our own solutions without taking the guidance of God, the solutions that we think create another problem, another divisions. Sometimes we need to give God's time. We cannot be so short-sighted. We cannot be tired
in waiting upon the Lord. The Lord has His own time. We need to represent God's kingdom in the midst of many human kingdoms. God has called us to establish His kingdom in the midst of human kingdoms. I cried many times, not only for the cookie. I cried even for other people. Let us pray that God will finish evil. God will raise up good leaders. It is enough. I pray that there will be sense prevailing among all communities. Let us pray that peace and harmony will restore again in the torn state of Manipur. And this is the only thing God has told me to speak. Speak for humanity. We are here to talk about God's kingdom, to overcome the kingdom of Satan and to build up the kingdom of love and understanding where all people can live together and rejoice again. Let us make this world a better place by participating in the movement of God. Let us do what God wants us to do. Let there be peace. Let us not be so much depressed. God has His own time. When we please Him, He will restore back again a new place of peace where all the people can live together in harmony. Now I am so burdened to speak about what God has put me in my heart. Carry on, Karbi Anglong Unao Front. God is with you. Thank you so much. May God bless all of you.